Mina emva kwalokho ngizofundiswa uProfessor Z.K. Matthews. Ngakho-ke sasingakwazi ukuba singalihambi indlela ayihambileyo. Ngoba nenhlahla enkulu kangako ukufundiswa ilezo goma zomzabalazo, u-Oliver Tambo no-Dr. Matthews. Ngidabuka kakhulu ukuhamba komhlobo wami. Ngiyakhumbula nasephalamende ukuthi njengoba sike khona inqoko nje manje ephalamende ukuthi ngaze ngasukuma ekhuluma kukhona bangumsindo ngathi hawu nomuntu omdala kangaka pho wazowancokola ngakho uKhamela uSomlomo umnumzane Sisulu wathi hawu nangu umuntu omdala uthi akuthule makhuluma umuntu omdala kodwa ngithukuthele kakhulu sahleka nje sihleka lokho akubeke ngayo uKhamela. Ngithi mina uNkulunkulu usibusisile ngoba nendoda amadoda enjengoGasela nomnikelo omkhulu kangaka ewenzileyo sibekile inkululeko esikuyo namhlanje sinqunu ngoba besekhona emhlabeni besinedolo ukuthi lisekhona izwi engathi ma lizwakala mhlawumbe kube khona ukulalela kulesi sikhathi esibi kangaka nesibhlungu kangaka nesolo lubhubhane likhona lwamanje. Ngifisa ukukhala ngikhalele umndeni ingane zakhe nomndeni wonke wokwamlangeni ukuthi sijabuke kakhulu sijakwehlanga akukho isileyo kungahlile. Ngakho uNkulunkulu aniduduze nathi sicela uNkulunkulu asiduduze ngoba sishaya ukuduma uma ukuhamba uGasela ngesikhathi esibhlungu kangaka ngesikhathi simdinga kangaka ngaso. Ihamba kahle Sithwalandwe, hamba kahle eGasela. uNkulunkulu nathi siyakufica lapho uNkulunkulu manje nathi asikulandele njengoba siyeza nathi.